Ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti hostage. Tampok itangal daw iti pannakigasanggat sa Timortal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Apong, nangig ko ti damdamag iti radyo. Kat? At daman gaya man intalaw dagiti rebelde iti Mindanao. Gagangay laday tanadamag, apok. Maikamanunday jay manipod pa idi. Ay, kat, adon Jakpay kat amon no mano. Dagiti na ipadamag manipod idi o na. Apong, kayat ko ti mapan iti Mindanao. Anya? Ingkag saba ka dagiti rebelde? Saan? Inak makigayam. Ha? Hay! Di mon sa mo ti bagbagam. Amok, apong. Panakigayam lang ti kasapulan. Tapno maispal dagiti maitaltalaw. Kasano nga ron ti panakigayem mo? Nalakalaang apong. Mapanak nga ron iti Mindanao. Ay, aguray ka. Asino ka no? Ti na hostage. Misyonaryo ka no, apong. Ken ganggan naot. Ha? Ay, mukasta. Umayak mat. Duata ama panigi Mindanao, kulas. Inay, kayak mo ti panaglugan tayo ti barko. Mabalinta mo ti mapad. Iti papananta. Kaslag tagdagain na baklaan. Kayat ko ang makita dagiti tao iti barko, apong. Apay mat. Basta. Kayat ko ang makita dagiti nagduduma akita ti tao. Agpapada ti lang nga dagiti tao. Makita ta ditoy. At dantulat ta makita ka na iduma ka dagiti ibagbagam, apong. Anya? Dayjay babae. Inakasarita, apong. Sino a babae ti kunang Nicolas? Dayjay mang buy-buya iti baybay ti asitgan Nicolas. Apay, anyat nakita na iti dayjay a babae. Napukaw ko ti mangikasar kanyak. Awanen. Asino pa'y ita ti mangimandar iti pan nakapaitulod ti dolyar na? No di mo ten makasubli as bibiyag ti lakay nga Amerikano. Ay ste, ti agbalin nga asawak. Anya? Pakiasawaan din hostage iti Mindanao? Wen, masapul ang maispal, manipod ka dagiti nang italaw kankwana. Di kay madanagan, tapabaratuan ka ito. Inton maawat kon ti dolyar. No siyak ti kadwa mamangispal iti hostage. Nalakalan ti panagbalig itapok. Saan ka ang mabutang, apong? Nalipatam ka din. Tinistoryaken ka akabibiyag ko. Nakadandanon kami din ije Mindanao. Kadagiti padak a soldado. Idi maikadwa agubat ti sangalubongan. Gaya man niya. Soldado ka idi. Kat addo nga Amerikano ti nakasarsaritam. Wan mat. Kat gapo ta Amerikano de hostage. Oray siyak ti sumarakusok. Iti sirok dagiti bala ti paltog. No bilang adda mapasama kagubat. Kabailam, apong? Ne, kabalak ka. Ha? Kumusta? Tiyawag yung kadagiti pan nakabagitiligtad. Awan banag na. Kasano? Rupat kwarta di politiko nakisarita ka na kami. Apay ako nam tikas na. Commander Lobos. Una, tama nga lapay la iti porsyento namat no addan ti dolyar apang sakada iti balod tayo. Anya? Awan nga rod ti duma na kada tayo kinakasari tayo. Talaga nga awan. Rumbang kumamakikadwa kada tahon tayo dyan. Tapno mainayon ti sirib kan sikap na. Iti sikap tayo. Narigat. Talaga Ngam no agbalin mat hostage.
mabalin. Wala yan. Mayat tinapanunot mo, kasusan. No dagundaway, inayon tayo day jay, kadagiti hostage tayo. At datan diti kabakiran apasit ti Mindanao, apong. Ay, wala po. Ang masiguradong ka di. Nga si Dog dito, iti ayan ti gagarat ha. Yun, apong. Amumatan. Napigsa ti radar ko. Ha? Ay, una niya. Mamimpuloan na si Dap ti panagkitam. Hasta mo ti panagdengeg mo. Ken, saan lagay ta? Uray pa ti panagreknam. Ipalais ti angin, ti mensahe manipod iti adayo, apong. Isong nalaan. Na napigpig sa tibilig ko. Iti kinatao ni Prinsipe Aguilos. Ay, wan gayam. Apay ang nagsubli ka iti kinakulas mo. May mayat kumaa. No agbalin ka a Prinsipe Aguilos. May mayat ti kastoy, apong. Mabalin ta ti agpamarang. Nagal-ala talaang iti kayo a pagsungrod. Wan anya. Kaslata pa'y kitinayaw awan a biktima ti Bagyo Ayolanda. Ay, una po. Mabalin pati agpamarang ang nagkatang-katang. Tay niya na tati Agos ti Karayan. Yeah! Mayat. Talaga na laing kapok. Ha? Ha? Ay, Adda tao iti asiday. Uy, naglaw ko man. Pagsagana kahapon. Isaganak ti palsuot ko. At isagana mat day tabunin mo. Apon. Wanya. Ada na sa up mo apayod. Kayla, anak. Ni inang mat. Sa anak amang nganok nga aso ang para sa alp. Di ka pa'y na iruwam itibiyag dito'y kabakiran, Kayla. Higayat ko asawan. Ada ka din na palino mo? Adda inang. Ha? Asino da? Uniformado ka di? Armado a lalaki? Saan? Dunglit alakay ken agtutubo. Anya? Nagwapo ko magyag tutubo. Ngam pasgarmat tibok na. Pasgar? Wen. Nubon-ubon ko ma. Nagmayat apang paminsan ng asakan. Sika talaga. Ngam uray lakay kan agtutubo a pasgar kinakita mo. Delikado lahat. Saan tayo nga amo? No ispyada kit di. Nait na lang ah. O may kainang. Si Iman tayo da. Ayan tayo ginasusan kan Kayla. Kasi ko na. Nagkuyog naman na nagsawar iti kamakiran. Pasyer na kajay. Intun kwan, nakasarak damat iti mang hostage kada kwada. Damay ito yung ang stage sa'yo. Dagijay naman o. Ukodan ni inang ko. Mayat ah. Naglaing kayong nga gina. Ngam, anya da kita. Senior citizen kan abnoy samat. Uray ah. Tama nga na yung ispyada kita. Unyag peso. Darasan, kasusan. Yeg mo dito dagiti ukudan. ay, anay. Kita kayo. Agtitipon kayo amin a hostage. Ay, na. Aginangot kayon iti angdod. Ay, natukol sa antisikat ko. Apa? Masingkulak sa mata na, apong. Kita kayon. Ay, Apong. Dita nakamas nga nga Amerikano dita masikigam. Isulakit di daytan ti gagarata. ay, Amerikano magpaiso. Ay, anya tayo nagarnan ang nabasa miti pagiwarnak. Mr. Stanley. Isudaytan, apong. Mailasin ko. Tanagbatad tiladawan na iti pagiwarnak. Ay, una niya. Ha?
Hey, man! Oh, yeah? Hey! We are friends! Are you? Yeah! Oh, yeah. Prisoner also? Yeah! Prisoner we! To! My apo and me. Prisoner! But not prisoner of war. Yeah! Saya ato mo ti ag-English aapon. Aywan! Nalaingak ang makisaw iti Amerikano. Kaano ti Amerikano? Anakad-kadwak hindi ba? Me! Me! A veteran soldier on World War II. Oh, Yeah. So I can do escape. We'll escape together. Will you come with us? Yeah. really? Yeah. So get ready. Get alive for tonight. Okay? Get alive. Understand? Yeah. Oh, thank you, Lord. Ay, nakita mo po. Ay, believe ka niya. Nag-thank you pa ka ni Lord. Uwan nga rod apon. Isungag sagana hapon. Kastoy ti taktik ka nga iwayat tayo. Ay, kasano po? Ala, ibagam no kasano. Nagsagana tayo. Kumibigsan ti angin. Ay, sige pa po. Agayab kayo ti bagyo no kasapulan. Ay, agkakaribusodon po. Sige apon, agsagana kayon. Sikat ti kay dagiti hostage nga aglibas. Sakti makamo ka dagiti kapuso. Ay, sige. Win. Ay, ay. Hala, agkaraw kayo na apon. Hey, men! Mr. Stanley! Oh. Let's go! Escape now! Dagiti hostage. Gumdawayan dan taglibas. Inang Susan, kamatin tayo da. Kamatan nyo ito! Kakadwa! Kamatan nyo dagiti hostage. Makalibas ta amilan! Salbag! Apa na? Nakapsotak! Sinalbag ti gusto. Men! Pastor! Hey, my friend, the old man. What happened? I am so tired. Very tired. Let's go, my friend. Enemies are coming. Ay! Pagpipindaltogdan. Ang kasano da ito yan. Palsuot lang. Termas Nicolas. Come on, my old friend. Yeah. Go. Ay, salibag. Tay timot nispal mi a hostage ti mang dagdag kanya. Dagitay soldado a kinuntak Nicolas dagigayan. At dadan. Hey, soldiers are coming. Yeah, go with them. They are saving you, my friend. Yeah. Hey, Soko! Ay, mistake. Stop firing! Ay, di kayo matagpaltog, Saan kami akabosor? Hostage kami! Ay, nagdimag da. Ay, pagyaman nag. Ay, hostage kami ang naglibas! Tulogan da kami na! Kapaulanan dagiti soldado apaksyaten dagita. Sa tulak da apong bubod. Ha? Anak ti babae a rebelde. Imatong dagiti imang. Uray saanen. Sa anak mo't alumaban. Win anya. Data lang ay ayam ti obeng pinakabarikas kanda. Ha? Tawayan a pinagbalin mo ay sinan espada. Inaisok-sok dita. Kas kamit lang nagbarikas iti ababa nga espada kampay ide. Palsuot da ito'y. Oh! Palsuot!
Pagsuutan ka. Ah? Toy, Imata! Anay ko! Ay, mabulsa ka ba? Kamat itati i-hostage ko. Subyek, Nicolas. Sa paisaan la makapagbalin ani Prinsipe Agilos. Ang mga numasikapan dagiti kabosor. Oh! Ay, Patingga kalangan dito! ibabaya rebelde. Ibabam na itapaltog mo, babae. Ha? Inang, tumurot kang sa dakwadang agpasalong. Awan mabalintang. Tapos stakes na kon. Daytoy kuntirat ti ulo na tao. Kayla, Sumuko kan. Tano di ka sumuko. Ngurungurit titengad ko. anya? Saan? Saan, ama? Lukas ta. Sumurot kayo kada kamin. Kayla, anak. Anya ti makunam. Mayatak inang. Saan ngamin anang do day tumang tungtung ng kanya. Natanglin na kamatday talakay. Mayatang. Anya? Sumuko kan. Tumupo ka magtaninang. Nabang lulakit di matday talakay. Sige! Suko! Suko! Sige! Tanglenak mo't nga rodan, si Kalakay. Ha? Ay, kulas apo. Kaslajak mamate. Saan na nakapapapati dahito yan? Sikuto mo na, pong. Agur-ura yung dagiti soldado. Akadwa di inispalta nga Amerikano. Agawit tayo na, pong. Ayos! Nalpasan ti rescue. Itan tinagpatinggaan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pannakigasangga sa Timmortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon Kirby Rilliera. Musika Jun Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.